Goveći file narezan na šnite. Dodatno ga istučemo da bude što tanjiji. Punimo s rolanom pancetom, sir. Meso nije potrebno začinjavati jer će poprimiti okuse pancete, sira i špeka. Rubove dobro zatvoriti. I zarolamo do kraja. Posložiti špek. Meso zarolamo u špek. Maslinova polja. Kada je tava zagrijana, dodamo meso i pečemo sa svih strana 3 do 4 minute. Kada je gotovo, meso izvaditi, ostaviti 2-3 minute da odstoji i servirati. Dobar tek!